7 ewo Nkranza ena 101.3 enso ewo Doma udi code aneso ye ginamu sei grika eno aya Sompa FM ena Facebook no so ye demu live aya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra afi YouTube no enso aya Sompa FM live ena www.sompaonline.com wono madawroma afi yentie nsem no emunchire mu pa afi ensem no yenye bremie biemu e kasa natural mineral water egugu ye minimu yi yemfa nsen mawo na mede wo chance afri Minerals Development Fund Penia were Executive Assistant Foreign Relations and Community Engagement Officer Edema Wonom Yewura Noah apia kubi na Penny yese na no nhyemudia bi koso na sa nhyemudia wonom koso no mampani a otie konwa so sese sa abre no na we mampani abadi akire wo behia MMDC se o Mekrim Hotel wo Kumase na nhyemudia no na wo mobotae nyina ne se womu a etu fama gudie efa womu japade efirimu no wonu wi a emra nhya won ema womu nkatakata adamna hodo a womu gigeja eye owum na dodo na chime kofa ho ekohia womu nkwanhia wuo no womu ntuatua no entesa na womu jaya emra timitia won na sesei sabre amampani njondamani mahama abai no na wira afira womu kai no emra na cocoa board ede ye adwuma na gold board nso ede ye adwuma na adwuma ekoso no sa amra kro na na sa minerals development nso no ewo se edomboa na wo mu a atu agudie na wi afa wo magyapade a wagigya amna ho no ehye wo mu se wo mu nko na wo mu nko katakata so na sade yewura Noah apia kubi osi kire wo mu botaye ntia sa fandi anase ekoyaba ene wo mu ne community no wo mu nkuta hodie se sitie no yensa ntwerofo kwa me wiredu wo fa de to ayen ye ne ma bebrebe mu ba kwantime ba ha yese mining hu sunsuanso a ewo ho ma ye enkro ni enkura ni ye mine no MDF ye wo ho kwan se ye siesie enti ye ma me take position no mra His Excellency John Dramani Mahama appoint ye ma me no ba bi etu mine bi ya kwa apro ni hu se amna nkrofo nkata so no eye problem kese pa ewo ho ma ye communities no enti MDF ye ni ye represent communities enti ye nya nkra se MMDC is through the regional minister and then the liaison officer omuhia afa adwene ewo kan ya befa so amnamna na edida ye nkrom ye kwan ho ye nsuku ho ankora totom wu no bekata so na ye nsaka information no akra no ye maame etia ne ne chi kakra odi dwumadie bi ewo ba bi ama ye fund no enti otumi sememra na memfa ne kasa emra meto omanim asamam de ba nyina ne say efre bibi polluter pays principle 2011 emra na ye president ye vice president no oba Kumasi abehia MMDC is mo ka say cabinet agya tum say ye be implement polluter pays principle near trying say wa obeye bibia ebetia ye environment no wona so wo ho ka edisiesie eno eye yewura no apia kubi ewie wa amna nso na osanto aso se nanu ya enye stone boy nyom no nemom obi betena TV so eyi sika okọ edigu ho kire se wo godu wo japade ye nam saafo magude ya ho ebirimo nya ho japade atoto filling station eni hotel nyina de aka ho nanso wo mu wie no wo mo gije jamna no ho sa ba nkobo bosia no wo mfa metuatua no no wo se for the hoe e wo se saafo na sa ba na sura wo mo mineral development fo no e be soda akofre wo mo mfre DC fo no na wo mo nimba bia wo mo ejeji lease ahodo ne lance se wo mo tu agudie no wo mo hyehye wo mbetwe wo mo nyina de abesan se wo gina community na anamu na woni an ho bo mo bia wo mama mra ene na di se wo ntua ne tokura emra che no
ye o man man obi kwatra TV so ba kro ye man no ye agudie ngu hono so no wo sika maskana busu asa Chelsea kro betimi ato na se sa nipa yi o so on mining lease akoye man na wankata so a enye sa ban be se akosofa ye pesika kra ye school feeding program ye pesika ye free SHS enti obi a onu atu amna ankata so de ese wono ankasa ene wo pesika ba na ye de kata sa amna no enti uko be ti se Oda Forest Reserve Apamprama Forest Reserve Subi Forest Reserve profo bi baya omo se forest amokrata Minas Commission lease. Fine. Yama mining lease, you have to be responsible with your work. Yama mining lease now run forest one go to yara amna gu hono. Where you see car echo. Ebi kra de omanya sika bia filling stations ni hotels. Now stand to her expect say aban nensan konko bobosia emfa mekata so dia. Ene na MDF ye no bo brand ye de na say ye be two MMDCs na nam say omo be boa ye because no na empeso an ye mo dia. Say DC bia peso hu de otu amna we ye obehu. Ntomo nwa ye ne ye nya nkrofo no mtutu amna no. No mu fo din no mo numbers mayen ye be from abaso mo miantrans ne yen kan ye hwe ko mo so mbesiesie so ma ma ye don ba kokko because ye gina homa community no Yera Noah appear could be Executive Vice and Foreign Relation and Community Engagement of Mineral Development Fund one nekasai Ebusiana no Jordano and Abai Eshe Bibia wanom a friend of government accountability series ase ne nyina efa se aseye empanifo one dada no and afe aban enwumako no wanu mebu akonta emfanche aban and afe o my konkro Ghana ti asefo na empanifo pina and wanom ebe chechire mu kura ma yekohu se National Cathedral say nye $58 million US dollars nemom eye 97 million US dollars enumu na sanse nyina afiri bai no nenya fo kwabena minta akando wo no ene suani a wo hwe apomode ho ensam so e wo Ghana ha sei wakasa akire mu se sedie anasefo a wonom awiewie nursing training afi midwife fo a wonom so awie wonom suku a wonom koye etifie do tese no de nyankopon ayadom bebre na ena wonom de wo mo ho niema agugwa kwam no sei aman be se edu emiensa 13 countries and a one show interest our Ghana ye health ministry no emo ni nyina efa no was a one ebenya anese fo any adokota fo midwife fo akwa one amamemu akwa ye adwuma was sa man nyina officially one ni aban ababa be di hu nkomo a enche obi a woye nurse ni anase bia woye PA anase woye adwuma ewo apomodin bia ye bia wo fidis wo betumi atu kwan no sesa nyama ni nyina egugu akwan mu nkwa de a wanom ade wanom ebekọ ebio wo kire mu sei wamu kwasua se yenyi no ya mixi no ya menro brodi beka se pharmacist fo no a wanom wi afimpi no ani aduono na 2024 no wo se wamu salary arrears bia kamu a wamu hwe no se nipa mako 321 one mbeshe no mo de sa intika musika ndi ama wodom wasi bio nso enipa besa 1621 ana one mo wi asuku asesei one mo hwe ani mu se ya befa one mo adwuma sa pharmacist a one mo da so wo fie ononya fo kwabena minta kando dani ho prefect in sebni. We recognize the challenges of over 70,000 qualified health workers currently awaiting employment. But I want to assure you that we are working tirelessly to clear this backlog. We are exploring managed migration and private sector options. In managed migration opportunities, over 13 countries have now expressed interest in recruiting Ghanaian health workers. We are formulating policies to ensure these benefits are fairly distributed, both our health system and our professionals. I consistently maintain that whilst we are keeping the optimum workforce, we will then look at how we can export the excess optimum workforce. So we are not going to prioritize the export over what we need as a country. Openi okasa ye ayemrashe bedwani a wasoma de hye a wanom e wasahwidwa boso onukure ya ayeswani a wahye apomode ho nsam so e wo Ghana hase ya na government accountability series ya na no dwada wo mo hyase ni wukuada wanom to aso na ni fiada no so wanom de to ase dwumadie yase na ode sansemi etudwa yetwa ensam no so na ye de ani akyeremu e wo ensam foforo emu. Penia wono head of mission at the Commonwealth Enterprise and Investment Council, Dr. John Apia. What they are to just say, Kane Capital Bank, Penny Council for no down William Atuesian, say, a man for action, a boss, my medical say, Papa, one tiapo, and home fano.
What you say? Tia what you nyina no. Se ono ne krampo ekoto afiase. Na wono hwe anu ase. Niama nkoye. Wo mode ne kwande no nimi so tia papa. Na nso Dr. John Apia kire say na no wokosra no wokoya papa ise na nte kra ho ede ma no. Chese wontimi nante papa ide gugu akonwam e na agesi asesa no ne na begu abonte ansa na. I mean how? For the why? Boni ahinkwa na wadi a yede na akodu afiase ama sese wo bubu agu fom a wontimi kra nante. Na Dr. John Apia wone so mpaka se ebo nkomo no. Or have an accident in the prison and his back gave in. And yeah, accident was due to Obi and Adea were prison and I said prison officers and so on. I like to get rid of that thought. He had a back problem and I saw back problem near very, very, very bad. Many in for inmates ni be wa ye kasa ya catch me day na see you know. Omoko ball football and no more back. And na utie mu keke na ni chi utie mu no he fell to the ground. Inti sade no omupeja no echo ward or hospital. Inti enya adea obi ye ni bibi unless I don't know that fact. But from adea and Kofa catch me no that's what happened. And it's very, very, very bad. Untumi nante oshe brace 24 hours. If say ni chin eyane yapa. Doctors never hono corroborate say he's actually a person, he's on pain medication, he's on pain, he's in a very, 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 very bad state. That's even the physical. But emotionally, we said this is a person who has been broken, who has been tried, and who has been tested. And here, Dr. John Apia, one head of mission, Commonwealth Enterprise and Investment Council, one Kasai. Ene yanto aso na fe yenwura bofo ane nam ho apaso osonko krokwa manyoku na ene wo mo hye amudie kase a wo mo de hyehye so me kire wo mo conference no e wo Lagos apomo wo mo prama kase no so no Adaji Mahmood Bebo Baomia doctor ene wo baase na wo beduru ye ya wo gina simpie so kasa no wo de to ekoma ni nyina nim se enema bi koso ye wo kuo no ma wo no sefre kakurafo a na no wode kokodi ntwo eka ho bi pa na ntwodi no kura bae eno ye ntetimu enyimu a wa manyoku no watime wakame ye woku no na obesrada se chitafo no wo montwe ho mfiri ho na wonka wo ho mom se baanu ya baako na adoma boa ma wo mo ni suade hu no wo mbotae no wo matimi aduru ho. An army that wants to win a battle must exercise discipline within its ranks. Too often, when we are yet to choose leaders, indiscipline, unacceptable language, and unpardonable behavior become the order of the day. In the end, when internal competitions are over, the attacks we would have launched on ourselves become fodder and ammunition which our opponents use to attack us. We experienced it in the 2024 campaign and we should not let it happen again a second time. Eno ya Adaji Mahmood Bebo Baomia Dokota kane Franka Krafo edema wasonko krokwa manyoku na kane kuya na waye Ghana mampani abedi akire ene kasa yewo ne wo munhye mudie kasa wo mo ye wo Legon ho no na ewie wa amananso ho ene wasande to aso be kyerese esumesi firi ha benten ye hani wakakasa wei no mo ne ye ho ade no eno nso ene afi somwe mu ene wo no obese eye bigotri na kyese eno nso soson papa ye betimi abubu wo mapre enti sasu ene ban no wo mo ntwe wo ho mfiri ho. Under our tent, it has not mattered where you come from, whether you are Sefi, Fanti, Ewe, Ashanti, Gadangme, Krobo, Dagomba, Wala, Dagati, Konkomba, Frafra, or Mamprusi. It has not mattered what religion you practice, whether you are a Christian, a Muslim, or a traditional African religious practitioner. It has not mattered whether you are rich or poor, or whether you are formally educated or not. Eno eye kane Franka Krafo de ma wasonko krokwa manyoko kane mampani abedi akire Adaji Mahmood Bebo Baomia Doctor ne kasa yeyi na wode tu ekoma ni nyina ne musa wo mo nsore waka emfa ho ne ku awom esoma awom ana ba bia wufiri
na wɔn nko ɛma wɔsono enya nan so nyina na dwumadie kro na ase no epani ba ko no so kasa ye futu emra hyebedwani upie mu ewo emra hyebedwafi a wono ane dom kuma no won ba no dani wasan so afutu osahene enti wasahene Alexander Kwame na fanyoma ke onyamfom ne kasa ye mu no ene wo se Nyankopon ya dom ema Ghana ko asine ani mafimpinu ane aduonu ena 2024 yetimi kwatu abapa hwe woso nanim ema wanum ewe poto no wose abraso se MPP amanyoko wo mu yi sa nkuguodie poto no wo mu yi nakwa na wanum ahwe so ekoko wo manim wose wanum entimi ma oyawdie enhye wonso ema wanum ni areho afei wu kokoda na ate wanipe na wo kai se de wo mu di ntwo na akra na awe ahoho wasa yesa wa muntimi nkonkɔ wo manim enti sesei no wanom ka kire eye constituency executives nyina sei wo mu koi wo ma behia kutu sei ya wanom bekoi wo mu kɔ a wo mu hyeda master police centers ya hodo a wanom to aba ho bia na wo mu hwe ba bia ye MPP stronghold na wo mu wo mani nkɔ ho na wo muntimi ni wo madwuma yie sɛde be ya 2028 wo metumi aba nse kakai. Let us recall the piercing wisdom of our revered former President John Agyekum Kufuor. It is better to be a cleaner in a party in power than the general secretary of a party in opposition. These words echo with urgency today as we gather in the shadow of our 2024 defeat. A loss that stings not because we failed, but because Ghana is now paying the price for trusting the NDC's hollow promises. Barely months into their tenure, the NDC's betrayal is glaring. New levies on fuel have spiked pump prices, crushing ordinary Ghanaians. Their pledge to end Galamsey has collapsed into chaos. Openi okasa ye futu mrashebedwani wanukura ya domkuma wanu mrashebedwafie wamba no dani onanyafo Alexander Kwame na fanyoma ke wo sahene ene okasa ni nyina efa national delegate conference ya enne dai MPP amanyoko wo mde hihye sui na wo conference na se no wo motonsa de frɛ NDC amanyoko chini amanyoko no wo motonsa ade frɛ won se wo mo so mrai na won fa kakra emeto a won de no so na bibia anko yesan se ya kan nyina obrempon kra tena SOMPA so ka se wa national security concern se ba national security concern so de a wo mo na ebu man no wo mo ka ho no bie eno nti wo mra na wo mo nyina mu no wo mo tu pani ba ko na director of logistics and protocol Ludwig Hology wano ana wo mo tu de se won ko na fe won ko kan sem ni nyina enfema amonyoko no e wo Legon Park no so na wo ko du wo pe ena wo de bitos no wo chese no kre mo ya adwuma pa adwuma de mu ye bi my idea Nyankopon won kam ho pa na emmom nyamu ye nyina mu hunu se Ghana nti ena moye na mo am ho saa afei se mo be ye be koye nti monye na fe ne ma nyina so entimi enkototin. We also hope that after this conference your party will appreciate the importance of having two surviving former presidents among you and continuously adequately consult them to help build your party strong. They need you, you need them to be able to bring a strong opposition party. We hope that after this conference you will live here united and not divided. Ludwig Hology Nisam no wa 20 people for say kanema mpani akufo ado ene kanema mpani kufo se obi ka so ne nkwakrafo mienu aka a wa mo party ne mo so mo nkakra mo so mo twamani a ekwahwe won ma munyi won firi amonyokuo num muhia won na mo dey at no position am my responsible opposition na bibia atimi aye fine ene ye da so agina wo so no kokroko won mo conference yase na national first vice chairman yewura Oma Bodinga Alhaji Kanede ho na panin so kasa wo dwumade na se emu no wode to so be kyese wo mo kwakwaye amendment here MMDC sinso ho abon mu ebinu mo ka ho nsempa nanso bra na ndan kwa Akufo-Addo
Wachiman PSA Bema Boa Datia Kunyasuano. Constituency bia wo yina na musini wo mo ni DC fo no projects ahodo a wo mo ayoyo na ehye boto mu adodo na ani hunu ye DC fo ne nimba bia wo mo yo no enti se koba se wo mpesa da ache wo so san ba akonwa so bio no wo mo yi DC fo akwa se tie bia wo mo ne mayira Yankasa Obia and Sumu, our MPP structure no. But MMDC is no one free mono. Wamo Adna, a Juma Cassia da Wamusu, who percent Ube who say MMDC is no one Juma Cassia da Wamusu. 8 years of MPP Nana Ado Dankwa Kufado Yaya Jumano, and put to a Yedi Koye, our Mensi Cronumuno. MMDC is no Ombetimi Atre, a Juma way me and Wakroe, me ya wewa, me ya wewa. Ebe stressa ampa Ghana 42 Michel party a ye friend MPP no wo mu ba ba mu no o mampani a wo mu tuma no no onu so o gidie na wayi ni musifo a enwo constituency no na wo masu enkrofo a o mu form no enti that's it play major role because akanfo ye wo kasa bi a ye ka yensan kokromoti nkobopo development a ewo ho ewo form no ye MMDC so no o mu si aban no a party no wo no no wamu na omodi sa development no eko Alhaji Omar Abudinga no one year first national vice chairman edema NPP amanyoku no one kasai Onyanyafo Justin Frimpong akwadua JFK na dodo na afre no wono ne pani a wakyerɛkyerɛ edema MPP amanyoku wakasai dwumadi na sen na ne samu a wakaye nyina efa na no aba isi ema wono mkwato ye ewo Abrekuma North 19 polling stations no wase wo mu da so gina wo mu anamusa belaba wase saba na yisi mu wo mu kwato ye ne de national executive NEC ewo MPP fu odin mu no wo mu so wo mu de wo mu nyintum ne wo mu nyintum tina wase wo mu ebra 2024 wo hu ye kwatu aba ne wie ye no na MPP mpanimfo wo no so wo mu fa wo mu pink sheet nyina ana wo mu scan ye 281 polling centers wo mu scan ni nyina sei na wo mu scan wie ye no ana wo mu di gu ho na ja mu se dachi asemti ana ye dokoto kwadu a ni ye jam ho na si wo na jam frama frede afei wo mu keka bom wo mu hu yanse na na kua firi ye a wo mu de ne koksa ewo Abrekuma North no watimi atwe Ewurabra obi mu 414 votes wo mu dia wo mu so wo mu enya ye no afei ye no ne se na menya one kwa park meeting ba ye kura wo mu sa ade nkura no wo man konkosa afei ko wiase yes 19 polling stations ene ye kwato so aba wiase one boy kwato ya candidate si obekọ wokoye awon mu kwawe ye enti wo de woka se sadie ye si ye se wo man hye ni ye afi bi ma ye kwakwato aba na se bi sense biom dia na kire se o my Ghana democracy no enye adwuma. They satisfied with the decision by the Electoral Commission to do a rerun in some 19 polling stations in Abrekuma North, decided to boycott the whole election process. And as the party took the decision, it was done for good reasons. Because National Executive Committee, upon all the informations, the evidence that were adduced at NEC, our scan copies of our pin sheets in the 281 polling stations, which gave us a clear winning of 414 votes. And therefore, we were surprised that the Electoral Commission decided to call for a rerun. Church for Penini Adema MPP wasunu kokroko amanyoko Onyanyafo Justin Frimpong akwadua JFK yebeko so awuramu awo NPP fo wo mu nkomonumu sanse mpani so abafo na ne nam ho apaso wo mu ana ne won de ayese kusi nam no se ho aparo so se ya de mum hye no nsoma me se Leicester Company Limited adawromenti ena won mu a ekọ University of Ghana Sports Stadium ho nyina na obi atune se kama nyom de twi wam se no na ye Yas toothpaste ana ne brush eno ana wan de twi won se sa ama bibia etimi ko ye de ma won sansa nya no a kasa ne nenken to kwa be si ho no nya to kwa ketwa Leicester Company Limited adawromenti waje santo ko ni na fa ya wa ma na amaso enu nti wose ye nyina ahukuduro so ne yanka nkira manfo nyina se wupe bi ato a enya na se unim se apam we pharmacy fo no grass wo nya bi won beton pharmacy fo ni nyina wo mo ton Leicester Company Limited Yas toothpaste nunkredo mo
aboa won pa ana say provision store ahodo no say wo table so say ya pampam store say ya hefa Johnson ne so ho ni nyina no so identity mofra ni di me say wan hweye wan dey afa pan no mu adi true eno na wan hweye ababa no na ada na paste ya san wan say oh ni enim say paste enim say na dey fa pan no mu di bia etu ade afam say wam si cheese no aha ena say wam wo sauce no nso say we kokko de bi wom ena de white nso cheese bi wom ena ba ko ya ma ya he ba yi no nso be hu ambaka so ye enim say ye ansa no ma ye ase ya fra ni bi na no so de akofam nti wan hweye wan de aye pan no mu adi yas toothpaste ena de brush no eno na make am for the amount enya na me pa chon kran ha de wo pedodo etu aton age number si 0501 619 588 0501 619 588 ena kumase na dem kwado no nso 0501 390 338 na onempani abo enkomo yewie ni sei no yenwie ye hwese haji adawroma ye be kenkan messages ni nia de amawo na mmom haji ade aduane aba na wantimi ya nibie haji aduane wo ho na wantimi ya nibie adan a nyabotre pa adan a wo se malaria chew wa wanumu nyo de wanumu ato waye boho niama nkoye unya nshi time heba mixture time heba mixture unya nshi ano ntine ye de akukuduro wonuado no nukredie ka ti o say pharmacy herbal shop over the counter drugstore beer ben wo no compare time heba mixture men twen yare ansa mo compare time heba mixture wanumu ato no kopebi malaria chiw kopebi ohonama ye oya no kopebi to no de betimi aboa na iwe nyina de afiru so afa ewo obema ukosina ni mu a jisi ya pompe wa humframa gumu ansa eno so kra kaskara enkoye niema mfama me pa cho hia time hh mixture time hh mixture no na beboa wo bia won so oba atenka wo mpam unibi won so bia ha won so da ha no agusa kofi papa wawie I mean how why said ye chimtwade agun waso tititi for the way wawie nemre wo be kwa time hh mixture na capsules wo ho ka ho ko pebito na emwa afa ba re be ma musu mi enu nyina no bi o ha o jonso a utimi se jonso ba ko a wo jonso no chance 30 minutes eno kra no mpie yo no mai uhia time hh mixture time se tire oh how for the way time hh mixture na capsules wo hoyi sa de ye jai for general well being dear uhia time hh mixture and the capsules KNG heba na dawroma eno de aba enya na o pharmacy ni heba shops nyina mu bia na wo pebi etu aton ana wo penchirimu je number si 0244 417 669 0244 417 669 na onempani emo ho komo na se wo frɛ na wo nkita phone papa obeda frɛ eno tepon wonte asem no na kampesa wo hunu de o pa se kura so de no se wo nkita phone papa no a bi o ho a se ofrawo sa no se wa anya yi na sa anya yi a ejina so se ya betukurom na akate phone no kura mpo ade ye call no dum enu achi no phone na ade ye call no wo hu se nya papa nti call no kura won connect wanya hwe bo nsa akate na kate wense tua waso be wani ba ho na lock mpo kita wo de ekura wa na freezy won kita phone papa me pa cho se si manfo kita na ye friend na Android enso ye yam no correct drop that yam to chene na kope Techno Spark 40 series any phone no the new Slick the new Babe the new Ish correct one pa stylish the new Ish it's stylish ko pebi to na one pebi so the no the zafar has this wa follow my phone wa follow my phone until they ko Facebook no ko yes correct we no senka yete ya no den na so guest ente ha ye ko a nipa one na ye ko no onti ye de no
and some traffic was here you should be round so interviews no na de wo ho be you na de ni nyina na ba ko na wa concentrate won so no ho asem bi eni fi ena ni AI intelligence na ewo mu no 1 + 1 not the 2 aba aish and here hello was a hi enti na nya fe na ye na fe na bia o wo solve problem no once and for all ade ba ko a de wo Technospark 40 series in hone say to nsu ma wo fa ade no waterproof eto futuro mu a no wa fa ade wo fa ya na de handkerchief na ze bia tissue se no see dust proof bradia efri to jam one way you ade fireproof ha oh enti ni nyina no correct ekoyi enti ne ya me ne wo kase ya bomoden bowura Techno stores e twa ye ho Ghana ha ba bia Techno stores wo ho kwaju die sisi a ana say phone shops ahodo no uduru ha so pe Technospark 40 series bi correct one as say abetu mobile phone na wo ma no edi ye dedegu ye so no se se ye te so e Technospark 40 series kwaju die sisi a new babe in town the new babe ukono so ni bia je number si ma no onfre na so ro kro onye current je number si ma no 0303 980 205 0303 980 205 na fe wono so ana also obi a also person will place order bia ye Techno for no official Instagram page ye Techno Mobile Ghana na TikTok ye Techno Ghana odi place order ba bia wo bia no ye de bebro nothing at stop at nothing na onso waje odi afi apam ye tie ye the time na ye adwuma time and ye de adwuma say time we de adwuma yi say bi na so a ya na ha dwene e was all my time no nso di ma time ni ma wo eno nti me di ma fo ne ha ya me di ma fo e ba center okay Dr. Bijan fi da no hey say stroke now be ko san dia ba binsi say won so dia na esisi ya de o de be ko san dia ba binsi da uchepe ena ya oya ukotodwe da sasabro da asram se ba bia betimi ayi afiri ho kra no eye Dr. Bijan fi ho me di ma fo e ba center Dr. Time da poku asem ayira uduru ho ayade na hira ekwa mabiu afi hypertension kidney failure awo ma wade mu ama sese ye bom sujetri okay chronic diseases ya de bia be kwankro e wo nipadua ne so typhoid malaria uduru ha wono kwa de odwane ne mmirika ekwa emabiu eye midimafo e ba center Dr. Time da so Dr. Bijan fi da no wodna na so e na bankran ha poku asemahira ene wo se bra na wonyi yade ne mfiri so kra won fa time nto yade so na won bo ne bongalat kra emfa mfiri so me pa charge number si 0244 774 282 0244 774 282 na fe anasa 0500 727215 0500 727215 udu kumase nso a ebu akwa agogo wona aban school no ene de animhwe e wo ho wono so wasebra na won hwe kama pa wono madawromenti ye ntwa ya ho sima ba akopemra ye ba MVP nsem no si ye gina mu weni medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enunu anasa de ehia meselfin fem me biem na wonhwasa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi chemisi enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes
enu krotrodo Yas Herba Yas Whitening any Yas Total Care Gel toothpaste any the brush ebusian chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase maira akra midimafo heba clinic aba akra ani wo wontie passengers egumi kai mu e ho na dodo na ekro eni sa akra ne potem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano aye more nisi minim wife yekopa wo wanye one city nyense ne betom ansa ne yetues ka no nisi mi connection na ensheda nkoye na esakakra se wa page mu amahodiam bam connection ne mu de we obo wudi ba de kro stroke nso de wo fa no small tese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so eni so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma sei owo agogo opposite government school no ena nkra so obepiem e wo pokuase mayira kwan no so for doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimba for Herbal Clinic Wudima for Newa you can call it Slim Macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na ready show e Techno Spark 40 series for cra abedwamas ejawo e wo more style ne wo more spark sleek classy kaish screen is so come check battery no wahodi ne sa chenso check crystal clear AI camera edimo phone a obetwitwa obepost nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it Slim Macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold trendy eye Gen Z and wa bibia tumi se ho kwa me ma re fi ma me ene papa so long lasting battery Techno is your plug yen temtem bora Techno showroom bia ana dealer bia ye gina tum e wo Ghana fa na nyina so wo north south so wo east west abre bia no obi wo hodema ne nyina bo no eda for kra edi ekra na wo twen Techno Spark 40 no eye slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afran e wo 030-3980-205 and I say follow yen e wo social media Techno stop at nothing Kweku minim se waye she me kwa manane na so ebony show ho embaso Malihonsa Pello. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. SOMPA TV Emma Aketiapa ya to ankomo no so na ya kwa homa no so na ya ne yama ne boni na opon chicheku akobon komo enne NPP one conference ya mko ye fitinra edi besi na nwumre wono adwumadie mu nyina no na opon chicheku na wato ye nkra no mako ama ya hunu ne ekoso ewo eho na majo Bema mejoso na boko de kumase broni bu ho no ma ye pen de nyame ono eni eja ni nyame aye edi aba bedri asedan ko a na ye de bema no mo piafo Ghana fo se me nyina wo mu nyina na mu na me ma mo ni adwuma why pia asedan ni bi so nko mfama mo akwanya mo de ama me mo na boyemu afede wonu mu awie wo mu wie bereben na me kura mu ne tofa bo mu no sai na hotie me da se
make a say dear Jumediano FBA Bayer Don Shre Bako any a year a chili for Bayer Beer Dunu 1 hour 20 minutes any I just say the any dear a jar at the Jumedian at the Aquacoku near Naya saying Uncle Point say one share at doom and say Woma is Brantam Emma Meto and say a Jumedi and so and now make a say if we must say Pitia no Pana Befumusabri and unti asda nkuto ne de matwede ampo nyankopom pata yodom tuturubu so boss roni asase se wakaga na ho waka MPP ho amomu dwumedie ni nyina etini aba ne wieye na womu wie dwumedie no kransa na woni be wia no emse wia no be se no nan mu ho na ye ne wo kasa ye no na wo ka amendment bi a wo mo aye na kakakra na omugusu a mo ye ho adwuma ho no nchini wansew kakra ba ye abotoya mo ba ye mpanifo ba ye ne wo keka ye nyina no bo ho no so to fama ye ne better say no question ni say eye amendment ne de omo di bibia akwa kugu ama eye ye de omo agia tumu pa na amendment no eye mako eye aduonum ntia 56 ena chese omugina so a omoma ehu motions nyina na ebra na omugusu ebubo so omudu eye motion 17 no eho no article 7 clause 30 what say constitution to provide that the regional executive committee shall appoint persons other than polling stations, electoral areas, constituency officers to supervise polling stations and electoral area elections. I have said, you know, ena ebra omudru wono mono echitafo ni delegates for ni be kyerese no kwasem nie wo mo ni empanifo enya adwene ewo ho esan se yehwe eye moshi eho enkitahudie ene ho nsem abrofo yi omo kan ye se wo mo tiasie ye pa de a ekama te se ekoba ne sa na empanifo pese wo mo kyerɛ mo se omo tutu anoma ho ene omo de omba be kyerɛ mo se aboa beni eba san so de a na ekoye te se kotuname short to agro bi ebra wo mo nya krado sombe man kwala nyenye esu ewutie enu nti ende eye delegate no omu dwalai pa ema chete ebi kura bufu ye etotototo eye insuo bottles ena insuo edi gugugu park ne so ema bambofo ebehye eso ano na eye nipadom ade yo enu nti ne ombe sa ne se adwobrewo womu wie no ena omugusu etua so ena na chete ne betua so ebebe bia no ye sa kofi mu say womudu eye motion 54 article 15 clause 4 no or say constitution by defining youth in the constitution to refer to a member of the party who is not above the age of 35. Enti ehanu mu say no ena emabru no so ekyerese empanifoni omo kasa no omo ntiase esan se asodi mpokura no yeso ye babu na obaburu no esi infreshia ebeye eye aduanan 40 years ene 40 years ekone de onda so enye babu no ebiewu na ewo amanyokuo kase tesei na mo tiso e de aba 35 na mo pesa mo che imaburu sefen enti eno so aba beye ade bia na eye delegate no majorly pa wo mo che se enya ade a omo ebepene eho no no but aside that no I think that all the motions ni nyina mu no eya ade a etimi akọ asundue mu ama bibia etimi atoto na akwa mu wano tena me di kan no omo motions no omo ye no toa enti no e was ye hwe na epemre nimpo na omo dosuko wo mu na fo ma cheche mu nsem ni ye me titiriw edifa eye motion 17 eni eye 54 no aside that ne de conference eye conference a edi asundue kese pa etimi edi aba eye amanyoko ni mu esni se yeyi
ɛyɛ mampanin mpanimfoɔ a wɔmasom ɛwɔ party mu ɛpɛn sɛ ɛnkane former president to say his excellency John Ajekum die wokufoɔ ɛna afei so his excellency Nana Adodankwa Akufo Adwa na ɛyɛ adeɛ bi a ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ɛhwɛ na nka wɔn so mpanimfoɔ mu ne nyinaa etini ɛba ɛyɛ sɛ dwumadie yi mu ebi ɛno bie mu no nso no amanyɔkuo no bi nso ɛma esusu sɛ ebetumi a anka animanim yɛ yi no wɔn nhwɛ na wɔn ntumi nkoto bibia ɛba no nkoto wano but bɛma nneɛma ɛyɛ mesere na yɛhɛ sanke ebetumi nya ɛyɛ national executive ni bi nanka yɛne wɔn adi nsɛm nkɔmɔ nanso korɔbea kyerɛ sɛ ɛnya ade a obetumi ne nsɛntwerɛfo akasa sɛ me ame korɔbea asante ɛyɛ motion yi ho me ame korɔbea asante wa korɔbea o asɛm anya hwɛ bibia bɛ fine na jejeku mamusa we sa motion 17 no a wo kan ne brofo no me na nanom a wo yɛ ne wo muso wo mutie na nka yebetimi asesa takyerema no kakra kan ne bio na fe ya hwɛ se yebetimi akyerɛ se a me da se yɛ ne ne wɛn ne wo Eastern region me kuro mu ana mo ho asɛm ne me kan ya na Eastern region de no so ɛhɔ kan ɛyɛ baabi a me ko gyina for ɛyɛ assembly election no ɛbɛn ho pa okay ɛhɔ no assembly election ya ka ho asɛm eti motion 17 no mi ti mu bie mu a article 7/30 ɛyɛ 30 the constitution to provide that the regional executive committee shall appoint persons, other than polling stations, electoral area and constituency officers, to supervise polling station and electoral area elections. Into brackets, and one must say, constituencies are directly involved in the complete compilation of the APAM for organizing polling station and constituency elections. It is therefore to prudent that supervision of these elections should be taken to the regional level to absorb it from any conflict of interest. And you know, me chemu kitwa bi mpokura na do so de na ka ho a wo mo kire se eye article 7/13 mu asema ye ka no empanifuo a wo mo ewo eye regional a wo mo ye executive committee wo mo na wo mo ba appoint wo mo a wo mo ebewo eye polling station na wo ma sanso appoint eye electoral areas nso na fenso aba constituency eye officers nso na omukuro ya betan so ayenkofo a ombehwe eye polling station and afenso electoral area ehu abato enso ensem eso enti aka metima kire mu nso ewo eye eho eno no eye motion 17 no okay moni adwuma checheku na sese ade wo mu nyina agya ho ko ni aye die akoya te say se no pa agro no so nchene bejafo nyina akọ ama isa cancer ntrofo a sabre yenso yegusu ye peja ye niema nkakran sompa yenso ye twen ye ka na fe yenso eja otulo ye ne atiefo edi nkra yo ene jejeku ma yenya wo ha na baba bi fa nompenigu na nyame ya adom akina ye kwa na ase asore ne wi a ye be hia dwoda na ye de ne aka to aso why muni adwuma abusia na na ponchecheku na yete ne nka no se wono nso ede eho amane ne yakọ ye ba ye nyina in fact ne efiri soro ba besi fom ne efiri fom kọ soro wode mu nkyiremu ede abreye no na menu aba ne menu aba ma ewo fia ha abusia won so kan ho nti join ne wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra. Na fa comment ebra
fe na yebewuram na yenso ya kire ya adwen wo ho ye wie a na ya ma okwan na won so wa ba mu bi na wode wadwen kire e de ato so abake kwaku yenso ye buniko mu wa ha ane sa pepepe nti na de na ka me pese ubisa opon ma me na me se refi se onso mo ka se Professor Mark Eronokwe ne report na e ba ye ne fa wo mu ntwa wo mu di ni 2024 no no eno nso wo mu conference yase wo mba babem but I say ensem e banyina no ye sha dante se bia no mo ka ne kukuam ene ya ante dia entina ka eja opon checheku wo grounds ho ne de na ka bia bi be fa na som but o de bia bre foforo ye nsa ka na ibebusa no me de fa bi no nia me hunu ne se ne e fra ba bia me mete ba bia me hunu no ne se bia no no am de aye amendment no wo mu ka aka ni nyina ebi de bia wo mo de aye amendment ya amendment zia maku 54 nti bia wo mo nhyɛ dan kono people say professor na so say tie mu yie pa o mo bia wura na so mo bri ya ni so o mai entino ayi kwaku ba kwa ya mede pa aye motions 2 na wo mo anyantumu no e fa di 17 ya na checheku ka ho asemi e na age no emabunu die no say obetimi apre youth organizer from 15 to 35 no eno no so yeso o ma anya ti say amuda so ginem for 40 no 40 na ne eda so ginem eno de ye me de pa na 17 no 17 no eno na sanse me nim so o ma anya ntum nti na enim high bidia okay eno so o ma jump from 15 no mo ba 16 number 18 17 ni ha no eno no yen tesemu kakra e fasa pooling station what eno no say pooling station then sir mimi tie supervisors ana mimi tie se ne o kan ne brofo no bia na make radio I stand to be corrected but mimi nti asiye mu aha omo the oversight responsibility and the free asiye ho and the akoma region for na ka ho to me na ka wo asiye ho na wo ma wo mo ho kwan ma wo ma kasa timi yi wo mo be supervise election police station no wo the region be ka ho because bia na conflict of interest enti ko mo the region na be ka na ko mo jeffrey wo mo nsema ko region there be wo mo de sa to me ni bi ko region for enti na ka region for so atimi a propose and mo atimi appoint abam very good eno o ma nyantu ni nyina ni eno ano no basa no wa chide mu tete so mpa me so de ya de asem ye be bubu mu ketanketa mu no ye wa hai no sabe me di kan Francis Otia Kenten coach was winning ba yenso ye ni be unim twa yenso ye be kirim nti sɛ ne wan atro no brofo no ne yenso ye te ase wo mu no nanso sabe eja ye ni kan to we mfam sɛ ye no nye ye ne akira mrase sabe nye ne ye be kire ponemu akese wo mo to brofo no wo mo abekirim enokre bia se ne eti ye yasum no nya sa no mpese eti ye wa yasum enokre nti nano de anu gu ho asewu keke se de wa mo ne danta no enu anim ba bia to kwanda woni nti free joda de kro no wo mo abeti wo mo agum enokre na ye nso sompafo nso ya age wo mo agu ha saa ni ya mankyiremu no fi ko wo mo akyiremu wa ha magana fo atibi saa nti abake kwaku baby atwetwa so baby atwetwa maso o no so na me hwehwe nti na me gusu a me hwehwe nti me ko agya homra ho eno ye general secretary dey no by either by appointment or election eno so far dey me manyai enka ho nti eno so from Monday going ye beti ase ni ehu se wo mo by appointed ana wo mo beto so aba no so ye behwe mu wo ehonom kwaja hobra ade ba ko a answer na me ko agya ho no so me agya so ama me oni opinion wo ho se wo mo se COVID-19 aba kwaku aba wo lego question and answer sir na no lego foi wo mo na de ba ye mo be ye kura no ye mo twam se COVID aba mo enti sa no COVID no na MVP for no sanitize o mo ho se sa me video ba ko na to so me hwamfoni so a
obese manhu Veronica market bia hwe video yi social distance bia nim ena manhu se wo mo sanitize wo mo ho nti ade say COVID release nyabotre ode zabro fo no fate mama ntia makembra sa COVID ya semi ya wako raise on say me nso menti ase mu no metimi a kira ase ye on say na ye students no ena wo manya o COVID ena no netia me mo anu nsi no o mo ko kan Trump ko kan say China for na enyo mo ntofa yego as you can go and ask China na se kwabra minta akando no nyafo e ka se o makon sensitize ya bibia kama express play ho ne ade ye wie ye no no Gucci fo be ka kire se maye nka ne se eye legonko a eye Ghana asem mo no Gucci Memorial Institute enti ko good e yam fa ne se ko de yam fa se eye legonko a se nkransa constituency ebi aba ho mba ho ane Kofo aba betumfo aba fanti akwafo ginam the whole Ghana once na me kire abetifi former DC mprice former DC wo mi no tefaako ena nkrofo twa wan ho ahia Alaji Oma Budinga o Free State region ena baaye enti se ko ba sesesi e nyame ampata o ebi a de ebi wo nkonwa no so na wo bo akoho ya contact trace ye trace akode the whole Ghana ya spread it azemwe ayi confidence mo yo hu no mum se ye ka se awia ebo COVID mo wa na omutimi wude a ene awia ni nti ebetimi aka se ene awia na bo se ebo kakra na awia na boy ni na awia na boy ni nye yekum COVID ni bia de se ne de ne bia vitamin D nyamra se no anu mo nyam wo de he wo mo bei hwetara mo tetara hwe bo mo bei we kra ye bra na ye alaji ba umia anabo won se alaji ba umia mo ba obi anso ammo ano ne hwene pie wo mo define obi de se na body ase ne hwe wo kra bodyguard wo mo e bei mu do nipa do ejira hwe social distance mu ba ko pe no ehunu so wo mo wa yi na ko e so atiti bi ni ade o ma me na wo ho na wo no mo chia mo nsem mi busa question ba ko mete se wo mo ka say o se na security ni very tight mi bisa say mete se wo mo ka say wo mo wo inner security bi internal security e wo mo wo mo yan PP fo ana enti wo mo no mo ehede ntade awia no kura na me kira ba ko bi ayi hwe afanya marking video no ebra no wo ba no wo ba na posifo no wo posifo ba numa asensia gina wo bachi no wo mo so so matare jacket a MPP bom ene ya cho security ne me hu enti identifiable entire no wo mo se wo kuo ni mu dada de na me hwehwehwehwe ni ade ene ya asem na me kan organs ne bia wo mo se wo kuo ni mu dada no wo mo ya bibia wo mo hia wo mo wo mo do mo obeye bambo kuo ni fifi no de wo mo do enti eno ne sa vigilante fo ne ehihi fo no say vigilante de enye o da bi mi bi sa difference wo mu ana difference wo mo internal security for almost way internal security sir SOMPA highway internal security nya vigilante dabi ana mi bi sa say eno any vigilantism for there ana ba ku bi kura ka ho no kura ba yi for there no so ye fro mo answer vigilante no ho ankanya ne bone su se wo so nya ne bone su me ba me pesa me kira die bi mo woni ada ho woni mo se wo so mo woni ada ho ban ana but brofo a so mo go overboard brofo a ye use tax omo ye tax ndi se ade we mu nya tax we mu de omo nya tax to obi abetimi ati bi on awodefo no yo wo mu de obia wo mamonyo obia obi including Ekwadonko party on KWOFIE obia obi no mom ko bi wo mu de party no mom ma obi invite enti ma onsa na wa yi ne so obe pet no ba bia ma me afanya okoyi o de obo se ekire ho force ya security kana da ho no o se ebone ko ba bia SOMPA na da no awo she blue black bi no wo mo onse wo sha chebia o sa hene echichi ni wo no ena ya cho security no wo security na MPP logo ne boss no ho no ne boss
sa pepepe nti ɔmo soso ɔmo boy pa because na dominant dos no ɔmo se nipa be say 5,500 me kai say no expect delegate na ɔmo nsa na ɔmo anhɔho ansa na sanitizer na me su ho anu ne die hanu na me ka process for ahe na me process for be 6 awon also me do be 15 wọ́n na ọmọ gyina ọmọ dọ̀sọ̀ president for yẹ wọ ẹbi a internal security bá wọ́n ní 50 ẹ̀na asẹ̀ náà ebi gyina káàdì ọmọ dọ̀sọ̀ ó dẹ̀ hó hẹ́ ó dẹ̀ kan ọmọ hẹ́ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ọmọ dọ̀sọ̀ paa na yẹ kan ọmọ internal security náà hàn na chicheku kan sẹ́m sẹ́ wọ́n yẹ very friendly utimi kura ba ne abusa ni udi nkɔmɔ kama interrogation wɔn mo nyɛ wɔn mo ɛdɔm kɔkɔ ne bia wɔn mo nyɛ bulldog boys ne bulldog for ne nyɛ no bia mekai 2018 bra koforidia technical university ɛna ɛsɛ kanɛ friend kofo polytechnic wɔn mo kɔɔ hɔ a wɔn kɔyɛ wɔn mo election nonom kɔyi national officers no ɛwɔ hɔ no I was there na my accreditation acquire problem nti obi a oye MPP medical team member na omo accreditation na omo de wura mu no omo de ba akoma me me de koye me adwuma se sense ni okay mi wo ho no a me ye adwuma no na ye medical officer na my say medical officer me wo wa na omo security for no ba miensa me hese ne ametie wo ba ya wo mo ho mfa wo nti wo mo bagya yarehwe ba bia na metie se wo mo medical wo mi kom medical team no mo ba ye no me ni won di nkombo na me so me nya yi ntu de e na me de wo mo call tent na se wo boko okay na omo ye harmless nipa na mo hu o ma so ehunu mema no kre wo mo mema and wo ba no mo ye so harmless en sakura ti so obi sere na womo kasa boko na so koka wanhwe se so she mfani po so nyunu ne fani pa no ne asem no eja afei na memra wo ho na wo so ne awahunu abake akaka ne de okay wo so fa de to aso ba me mo ba ku bi wo ha mo ateke 7x10 no me wo asem wo mko eja ho bra bia now de won kan atekre awia no ha me mu be general overview awia no me kan asem bi se wo sono no wasi dan ma no kura odi na ekom no apunwia ni nyina bubu emu no kure enti wo hwe awia no report ana eba no ne enkomo bi no mu ana ekoso a na asede de wo mo kwa akoyo no kura wo mo nyintumba ye mo abaso no kura wo mo ye adwuma wa ya de papa wo mo ye adwuma pa edi adanse sampa wo mo rebuild enti rebuilding no set ye bia wo mo rebuild ne hei no ebekọ ase ho okay na wo hwe atekre na opon boss e kire se wo mo se ebetimi aba se wo mbe appoint secretary ana se wo mbe to so aba no wo munyansi gina ye no eno nti na wo mutintinya eno na nwure mu no enti de wo mo tintimi de wo magye atum sape no de ese wo mo kwabo police station for nyina amane yakoye ne yakoye nie ne yakoye nie na ba ku bi so ho de ye ya sesei police station for constituency executives no wo mo so ba mu dodo no wo say first ne nanka regional for no nko na ye ene koye enti we no ye wo de ba kwa mo we de ba kwa mo we na aka se bubi mame ebi na wo mayo no me kiremu ye wo say kane no na tumi ni nyina wo region for no ho na sesei ye de constituency for abem enti kwa te sade ya je ade bi afiri wunsam kwa na nse ade che wonim ba sore asase atiti kakra enti se betiti ne de ene ya se nya duru se constituency won so wo mo betoto aba no a ene mo meyi ti ya de apata wo mo ndani wona ko wezno mato ase se kane no de na nka wo bese regional executives no na ekoba bibie ne na ewo wo mo ho na nka constituency ni polling station no ye yi o ma yipa ye yi o ma firim e se de o ma ba ka ho ma o ma ye dodo
enti de na nka kan region fo no mutumi na se ya yese ya trem nti se ya trem no wo nim benyinya enti sa na che de duru wo mo abato no so a na akọ hwe mo ye mfa nsa mo nsa na mo munye baby eno no ye de apata wo me so eja mi ntwa no ho no me so me wo of another opinion okay se omo church electoral college no sa no ansa na no na awie ya yetena si na meka se ho na afi kila ntua ne bebe and kila ntua ndi wa se kila so o ska obetua onko tua edu flag bearership no ne sa national ho no ho se ne ya no wo mutua yeah se duru ho ebi so betua ebi timi nya ka akra firim ebi nya ka firim mo enti se ya omude omunyina omunye ni se futu fry no a kila ntua this all cover World Bank ba kila ntua hono so bebo akakra ama sa money class no afirim enti won say na adepa ebusa se ase professor Roma Koko report na ama eno ani aka yi omo akwahye no fo no madu mu da wo once I'm say report na internal issues say ya asompa for the microphone asoma se da asoma fitinra mana no point kwa ko 200 fitinra enye internal issue eti ye me bie ni nyina mu nkyira mo na mum ye befa kwan na ye de aba eno ne kwakwa na nsi ade che no se ade na yetu apam je 1 abakeji 1 bia ma mfa ebubi mami no no so be nya se wonu abenya 1 wonu anya do se wo che ba ko ma mum enu a kambaka su asisi mo nti de eje 1 na bia mu bi ma eji mi ni o ense mi ni bi na abenya 1 eji membia nya half but kwaku ye hwe mo motion no mo motion number 10 no article 7/10 no and afi article 9/7 no me kan no potoka sem wo hu ni nyina ya boye hu modern say ye betumi a kire mu amaye tiefo na te ase kakra we say of the constitution to prevent party officers who get appointed into government from continuing to hold their offices party we a bracket and not just party officers who are appointed into government should not be allowed to hold dual positions so long as they have accepted to appointment they have accepted the appointment to was it sanko wachi sa line no was say appointment no ho no sanko wachi line no of the constitution to prevent party officers who get appointed into government from continuing to hold their offices. It is a national organizer. Na ye mawo position wa ban mu a jana organizer na to na koye ban mu no bi maye bi o wa no de ya to aso enti we no abeche mu into bracket wa shedan mu was party officers who are appointed into government should not be allowed to hold dual positions so long as they are accepted the appointment to serve in government. They should focus on their mandate in government and give opportunity for others competent party members to occupy their positions in the party. Enti se oba na no a una your organizer na ya fa say youth and employment agency CEO jato ho ja organizer to ho enti choose between youth employment and national organizer choose one eno de so ma choose baako ti se ma memfa me am bra nya example me bra sam ya oku bra ya appointing so ono ankasa mu no edawuku ono ankasa no obo ma na deputy minister no so mpe but lot of ye chewie ye na no de no to national lottery authority lotto boss say no that time so no say national organizer enti nimienu and I know why ye esa crowd divided attention enti choose national organizer and lotto boss me bra say ya nanabi be ye national youth organizer sa bra no kura be national youth organizer no ye di kan appoint na as deputy director e national service and no stand be national youth organizer ti manfo say we ye nkomo
man forces that time national youth organizer no kra no national service director na deputy director no be di ye no be influence national youth organizer no because you no na binumu a omo posting no national service no we mean na test comfort one man so na go to youth organizer ba no enti saade a ebeboa enti saade a ne jai national youth organizer no jai man ko bi o na fe ko pray akwaje national youth authority and national youth national service deputy director na akwaje tum eno no enti ho de me no ya adwene pa bi o ha e motion 9 na so piatum communication for the na du ha wo mo mba radio so ni tv wo mo say wo so ba kasa no say of the constitution to make communication officers at all levels of the party elected from the polling stations, electoral area, constituency. Tobo. I say me I confuse. To make communication officers. Nyabetre communication officers of all levels, no. One mo no levels. Nyabetre esono ne ka no communication team member. Mama ma sa narrative. All communication officers Augustine and Adjumomo no oko se bia constituency yes on na Etiwa East constituency communication officer one more 7 year ken one more 7 year ken enti minia domain owo Etiwa East na 7 na wo be ken enti ya fa ne say constituency constituency A communicators are one was soon in an one penny or that one. I want me to pray one say, no one said now, penny na 7 hours. Penny for your 7 year. And it was to make communication officers at all levels of the party elected from the polling station, electoral area, constituency, regional, and at the national level. Enti say one police station executives e be communication officer ho yen kire mu ye tie police station ansa no aba constituency police station ho na ye koyi police station executives no e ho na ye benya police station chairman police station organizer e ho na ye di police station communication officer da bi na ye benya bi what you say free ho Sani akọ constituency ni akọ yi bi afiri ho free ho ya ba region what is ade no matiti mu pa no because omo ko ye djuma wo form nkransa de no say uyi Augustine na Kofi Djumo free ho wonu ma aka se ho ne de polling station chairman ne ti ni atoto mo agum sa se sa ma mbisa no so mo jai onu na ebe kire omo eye emusiria college no wo no okasa no eboko begem nti yemfa nka communication team ho nti se die police station ho de communication director ni ho se die ye koba ye be give you police station okay ansani electoral area coordinators abatuo ho so won be yi communicator ho sani aba be yi constituency ni abe yi wo de enti mi dia domain ya me bo de din ye fe no Dominic Owusu okay domain e wa etiwa east wono free next time on be kwa akoto aba bi o se wo so obegina e wo constituency go bi wa chiso community free police station Omo biemu pao chiso community person living with disability for the crowd enti one way communication for no anu ani acheche no obo ba chemu wa se ba anu ani acheche esi super pepe yanko person with disability ye hwe anu ni emotion 8 no wo mo se anu ni ye behu no wo article 7/2 e wo mo constitution okay we say the constitution to include the constituency research officer electoral affairs officer and PWD coordinator on the constituency executive committee persons with disability can you now say me for among come no say among say nim o si we here o say constitution article dey here
where ye motion 18 so who article 7 clause 2 me person me hwe one more article previous ones into no article 7 clause 2 article 7 yes we ye foforo no we ye foforo na dada no o dey read science start reading no na tie ni o kan ye hyase no or say article 7 clause 2 no e wo constitution ni no and na wo maye mu amendment into the omaye and na make mu asemi or say all the constitution to include the constituency research officer, okay, electoral affairs officer, okay, and PWD coordinator, person with disability, yes, coordinator, on the constituency executive committee, okay, and to sakofo en wamu be share constituency executives ni mu, okay, sekefo no ane afi hade article 7 constituency organization near that article 7 no so ma mention say free one not here. Okay, there shall be in every parliamentary constituency in Ghana a branch of the party consisting of members who have enrolled in the constituency. The basic unit of organization of the constituency shall be the polling station area. 2 clause 2 no clause 2 now okay. Each constituency shall have a constituency executive committee. So okay, constituency executive committee. Each constituency shall have a constituency executive committee, okay, which shall consist of A, the constituency chairperson, okay, B, first constituency vice chairperson, okay, C, second constituency vice chairperson. C. Me ba nya betre. Chairperson for. Chairperson, first vice and the second vice. And such chairperson chair vice and hwan ya working. And me hunu wa. And you nya betre na me bobo we ni so nyewa. Second one after the other now. Me person ka answer we no we dada. We ni dada no. Ono ama yen breakdown ni nyina ye wi a na we summarization abebu. Sa we mu dudu onu mu no enum na PWD for ni bi befiri maba ntude nya ntu beti ase kan ko afedi no constituency secretary and constituency assistant secretary and constituency treasurer kwabena medyo na assistant mo constituency financial secretary and sa no ba constituency organizer deputy constituency organizer, constituency women organizer, and deputy constituency women organizer, and obenya constituency youth organizer. No susu benya no waha. And amen komanim. Deputy constituency clause 2 na. Okay. M, deputy constituency youth organizer, constituency national coordinator, deputy constituency national coordinator, constituency communication officer. Ajudina na jumo ono deputy nim no nko a say ne deputies ne be kwa article you know polling station ne wo mo ho ne ba deputy me o mo da zi o ba wona mo da djuma na yemre ene electoral you know afi yonko yem na hwade kill she bi o kill nyina ba constituency electoral and research offices. Okay, last one. And R, member of parliament or parliamentary candidate for the constituency. Not people's living with disability. Enim. And an electoral affairs officer. No nim. Research officer. Research officer. Constituency research officer. No aha. Okay. Or no hobby. Aye, on the electoral affairs no. And the research officer. Aha no ma ka ma bom nipa baako. Electoral and research officer. And no matimu aha. It say o matim. Nti ho no yebenya aye. Yebenya mienu ho. Electoral the affairs officer no ko agina brane. Okay. Na yebenya research officer no so ko agina ne brane. Wow. What was that? Enti say o see obekọ consequence fuo ho. Na wakoto mo a. Kane no na ultimate udu electoral and research officer no ho no a ultimate nipa baako. Na ubenya mienu. Ese o ma chichi. What was that? And I from say the PWD for so be all inclusive.
Mama ba homa no meti for na fe. Eti for ya wo ma ho. I say no. Communication for no. Serial callers no. Mo betimi akogina election ni bi wo police station. E the lecture area ho. Sa nso wa prebi. No wa prebi. Enti wo de kwa homa no so bra. Enti mo amowa ayo mo meka. So mpa kantamanto. Ene akafia bia na orobon mo. Amowa so mpa kantamanto. Okay. Ene ofankwa beri a eje ni mo. Mo nyina betimi aprebi. 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 unsu betimi abamu bi na onso de wadwe nkyere e de aba wo ho ne NPP fo akwa asetena wo mo because members ni nyina wo mo akwa akwaji wo mo ho nsem kakra tum ne on be reject o ma reject ne a wo mo reject nso a wo ma gya tum kama anti e ho nsem kakra eno no mo me ba je friends na ka sa friend hello hello me family ja kwakudie o tman kan aha ba so di ni e den ja kwakudie mba jo ka sa friend ba cho me ka sa friend North Kaneshi ma yinti we Dedi kan me bo NPP penifo nyina ba so. Then ye se party ni be on be ke komo. De to su bi mu no me se party no enkom humbom. Because party ni kom humbom a senate bia no NDC ebeti di NDC ko nkuni. Na we team wakao na the intention so starline ko fu bi na emwa. So far me ene program na course no me ni so ye. Ba bibi kakra me hu ni se enkaye ni se MPP for munim se ko kese da mwani ko na da mwani mun so no munim se obia afani afani na epre efe se ma Dr. Bamia be kasa ye awsa enanti echechi ye delegate na e wo stadium wo nyina ye Lagos stadium ba tanso na ke be efe se omo so na ko meyi obeni obi di se Dr. Bani Champion obi di se Kenya Japan obi di se eye Dr. Educhum omu nyina no nke mo opportunity ana nka ebi no mo ne Dr. Bawumia nyina na echechi Ghana fo na MPP fo eshima nini anka enyefe mesro mo ebi MPP edu no tesia no ye ewe echi no tempeni fo no omo hwe no mo tin manage party na omu nyina omo ntra nchen no mo man new crop of leaders embra because ye pemfuni die ye pese we timi ni wakambe ba ko bia bom na ye nyanya bako me da se no MPP party no me da se me ba che friends na ka sa friend hello oh Debbie ne de ne so atom ye fa che me ahoma ne so ye hye me ba che friends na ka sa friend bani yes sir bani che ya bo na ko na sunje nka o onka won so me ba che wa ni o bani che ya bo na ko bo na sunje nka o me ba che enka won so we are the king of taxi drivers aka Agogosi Gogo na kase Agogosi Gogo obani me da se pa ma yenti we ye kakra America ne se ye be se yes sir ye beda MPP mpanyinfo nyina ase e be se delegate congress ya omuko ye ne nkofo kan nsem bebebi be twedi ampo nyankopɔ ato super guso ama bibia timawie peyo emre wo se ye sai ditu nyina ya gigi nyina di atum se bebi atuno ya yesere se ye nyina ye mra ye meka ye humom watimi wakao we ye die na se bo nyina no ye nyai sa ne mani nyina ye stress wo mu jira se wo mu presidency asino eye NDC for ni o betimi ni o mu akon nye ye MPP wo wuji no ye de wuji ni de wutimi ni ye nye bibia eti e be sre wo mu didi e tente ye hwe ye to sadi ni nyina wi se de be ye be bo am MPP party no eti akọ ani mu am bibia ti we peyo o de no kwa bia koka eno wusu bempa omuche omuche apa me that's bye mate menso me da sibebre unso betimi afre na wa ba mo bi 0260196064 0260196064 and 0260196065 ba che first and aka say free hello me ba che radio bi o wa chinka udum ni maame a ba che yo
twon ho kra free ho why Hello. Me bacho meet you. Bacho how you? Bacho Isaac me kata Africa so. Isaac bacho my inti we. Well, I define bia and NPP for akoye no. I say tina ho na bia nke yebo ma baso. Well, when your man for shase edeba. Dr. Baumia when kwechi ase obi opeso obi 2 franca. The ma NPP Nanado eni ho. Only immediate vice president ya uwechem chenipa krono tie introduction ni ya nti akoye se onu Nanado ni ho ntino o gina na name because Nanado wo hwan ko onu no mbe ma na kasa ni onu ne yi no mbe omo bi be kasa man nti omo frɛ ba umia ma ne kasai as immediate vice president yes obi 2 franca Ediama MPP. So we see introduction here. Na sama tu makao ni obi anko twetwe. So ti ase mo kai. Omu MPP for no amasa. MPP for na na sorry ti ba omia. Omu binum. No omu ye campaign di tia no. Na nkrofo anko boot anfa ama no. Because you know ka say oh abani wi no omu ye campaign. No to say onye obi a eto ye leader e ba ko no ta kese okay obi a eto le leader mate no pa kese me da say to dia manu me so me da say yo eno ya asem sebe me ba che first na ka say free here hello open you guys asu ga en ka unsu o ade se be ni o we there your family house for exception and make us feel why oh yeah but me yente we yo eralisha mo ne juma mo bo ma santman Ghana ma wate amen we just Ghana dadwen ya mo dadwen ntino so that say yesterday we see na mo dwen mo we program fa o man ho ana mani agipa na amentia onyamfo ke edu gas oven a was some position in China openikesi no amentia no ana pk o sompa ebi obi amechia no na openi unse beti say omode injunction bi ato MPP for yom ye conference and can say where your conference but somebody obi chair openi sisi on the year party na say sisi on openi enyen titimu ne oni mbacho sa fa be ya no mbacho ade no ase eno titimu and eno tokwa and eno enti asene ni omuntem and omuntimi sisi na de entia sisi ase ai asoma sine beba enti obi endu obi soma obi ono so mana enti misre pa people from paying for no munya adwenkro na mu yesu se asoma sine de ne ba e be boye na munya munyen kabum na munya na je titimu na se beba enwunya na munyen kabum na ye kese emikamu no wo be power oh the peace near party ni ma oh obi adwenko me da say ono so ne de na futu ode ama no no 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 onso betimi afre no aba so bi na me call Facebook ma kan messages na so bi ni aba e de atoa so e de amawo hello me ba your friends na ka say free here pa your friend me me ka say free takwa me ba your my intie we apacha de mu ka ti fa MPP for mu aina na me pese me sume chira majin kakra me ba your meetie pa de mu ye ana chira se yesa Ghana for nimna so mu santu aba ma mu biuma ta no mu samba be confusion no mu de ba be fa ekita Ghana for ente Ghana for shi ya shi because omo ankasa no omo no nya ba ku omo no nya ba ku ente na se Ghana for nya shi fa MPP for ho because omo nya serious we share the omo ankasa de omo na obo se hu nya se sa de Ghana be ma omo bio mama on kosun to aso
Mate, me da say. Me ba che friends na kasa free here. But your friend and I make us a free issue. Na mpacho ma oneso kasa free here. Me say make us a free issue. Islegon me pacho ma yinti we. Me damase. My ADEPA, more educated. Na me kakra me kan say the ekoso MPP ni na edipa ba kunti na omo yesa. MPP ni constitution you know. Esa senka party ko opposition they ought to me by chairman NSA party so. The tamwa ye better delegate area and about presidential. But esa said chairman na AR omunim se chairman na obehwe so na name bi ho no omonya agreement no. Enu ti na omo for so apepro mo aye de omo ye no. Ba omo humi se omo for so de ma ba omi a omo hia kan omo hia bo acheje akon omo hia emu maka ni nyina nti na de omo be ya ebe man ka bo wa party no omo nya party ne system no ma party ne system na anya adwuma no na mu yi nipa na obi ehunu se aye free and fair so mu nim se doctor ba omi aka competition ho eji se nka na na kra ma na se obi fufuro na be kasa na ma obi fufuro kasa na ehunu se omo standing no obi an kasa bi na mo ma nipa ba ko na ono no eni nti na mo ye sa de no kasa that is a move push agenda. Omo maka no subu befu. Okay. Ni omo nyina se na I doctor nya mu ni omo nyina. Mate. So, it part no omo ma part na nya akono. Se general one no muntimi entiki as all they see wo your friends last about 2 years. Ada no mo me mana da bia mu face mu bulu obi no ma fasa de na anko gina. Eti ya ga kwati amobe. Mo so mo tumi. Yes, the mobile to me are standing on us and never go. I'm making us the more Muslim apart. Mate, me da say, but your friends and I got free here. Yeah, come in, Marco. But that's your friends say. Come in, Marco, I got free here. Yeah, boy. But I say, Abokobi boy. Abokobi boy. Me patch my into where? The Wabaka Shasuro, Shastation. Nipati Atambia. Wamu pep bono every obio. So yes idea. The one was say wama yamana e. Abedi was said the ntine ma ba o yabai. They say one na leader. One na leader. The to baba ti ano na chese ya to baba. Gambia and Popo wa. Gambia ye perform. Gambia ye perform. So I'm going no. At the party. Okay. Idea is a pepper say. Wamu bebo ndodi bona baso. Wamu kritisai. Yarmasi mu de mu baso. Wamu baso su kritisai da. Me da say. Me ba che friends na ka say free here. Ba che friends Auntie Juliet. Because of na ma bosse. Auntie Juliet ba che so ka say free here. Na ma bosse. Oh okay. Me ba che ma yinti we. Ba che wo MPP for mu papa yan papa kufua oni ho na osi mo ntwen na emi pemu no na mo aye ne samu ye na mo si party no so tena so no ye di kanfo o di na tu fu to ko di ta o ma me no ni na ho na ye peli nti da je so ma fo oguo ama yan papa kura etiani di aya me ya okay omu nya botre na ta ho ma so na omu ye no omu ntwa mate Auntie Juliet ya da se bebre onso betimi afrem he se betimi afa be 2 calls bi aka ho anafe ya de course na si na ya hwe messages a wo Facebook no na ya kenkan na nyina na ase litigation bi so asa akoso ofia hanti no yeah the home komo okay I'm go Facebook na menkan messages na nyina free ho na Masoud Kumase Bantima say we thank God for a peaceful and successful delegates conference. Let's unite and work hard towards victory 2028. Regards to former KMA boss Honorable Sampine and Kuka. The message on also the about Starboy is watching you live and clear at Ahafumim Airport. The message on also Ede Abawaha Enono. Nana kwa mabatin Eddie Free Ablekuma Central was say okay nana kwa mabatin message way I think say I can kind nyina Eddie Amawo Eddie da Baba Muhammad if you was say the NPP
will unite and take political power from D-levy government. And okay, we insist set my candidate Abba on several occasions. I'm sure we in Aminia so in free ho comments are at the free pillar 2. Don't hear one also say congratulations to the NPP for a fantastic conference 2028 NPP 2028 is for the NPP. Special greetings to Honorable Bright Silfi Kumi and Daniel Nyame, Ubia chairman, also the message of the Abba. And so, no, I'm sure where you are. We engineer Shama Abba say, Charlie, the NPP is collapsing. Oh, no, so the message of the Abba Waha and no. Daniel Abman, pastor, or no, so to emojis bebre and Veronica the day said God bless the NPP on a successful conference. Let's hope peace will be restored in the party. No, so the message or day Abba ewa and no okay me o message back ewa ha fam na we are into so that we will see abaki was it in Ghana COVID-19 doesn't affect people during political events. Remember we did voters registration during the peak of COVID-19. Yes. It was COVID-19 there. A ban of political events I affect you. Marry husband, no rest even coffee. Okay. This message. Today we decode that so. Wow. Amendment na motion 29. Okay. Motion 29. Okay. 29. And no article 10x3 nim. Into check old one article 10x3. Yes, article 10x3. Or say I'll say amend article 10x3 of the Constitution to increase the representation of the National Council of Elders. Article 10 clause 3. Clause the okay, we need a clause maybe. There shall say free clause 1. Clause 1 okay, my mention say clause 1. Article 10. National organization. 1 must say there shall be a national organization of the party which shall consist of a national annual delegate conference and a national congress and also and a national council, national executive council and the national steering committee. I was saying for Muntieme. I'm distracted. May sense to be. There shall be answer constitution is a shala mandatory constitution bia. Now there shall be a national organization of the party. We as a which shall consist of the National Annual Delegate Conference. First one. National Congress. Okay. National Council. National Council. National Council for National Executive Council. And yes, National Steering Committee. When the Jenny H. Nicky Debbie, I think any one. And only one. It's me about 2. National Annual Delegate Conference. A whole organization in here. 1. And no, it's clause 2. Session 1. There shall be a National Annual Delegate Conference, which shall be supreme governing body of the party. Number ye. No, the supreme governing body of the party. No. 2. That's a session 2. I say the National Annual Delegate Conference shall meet once every year, at least 4 weeks after the last of the Regional Annual Delegate Conference. Regional
T. Maybe a top to down. Mo. Waka sem na mame. Ne wo senka. Omudi kan koye regional annual delegate conference. Womu wi a acha kura no ye ne bosome 4 weeks. 4 weeks pepe. No ma beye ni ayeyi. Ni omo beye ni ni. Nso omo di kan ye we no. Nti omo wi asa no ma koye regional no. Well. Okay. Section 3. The National Annual Delegate Conference shall be attended by the following delegates. All members of the National Council, all members of the National Executive Council, all members of the Regional Executive Committee, all members of the Constituency Executive Committee, 15 members of the National Council of Elders, 12 delegates from every external branch. The USA for, Canada for, UK for, 12. One TESCON representative from each recognized tertiary institution in the country. Enti abake papa approve for no APAM university for no nipa ba ko pe na ba be gina o manem omo ba bie mo afei I say 15 patrons elected from among themselves omo abe nipa 15 aba abegina ma omo ho founding members across the country who are signatories to the registration document of the party at the Electoral Commission. Enti ahonso edie no afei still you go see gina mu ho afei say all party members, in fact all party members of parliament omo ba be gina mu and all party members who are ministers, deputy ministers, metropolitan, municipal and district chief executives, MMDCs ni nyina, any ministers ni deputy ministers ni nyina so wonom beba wo mu ginam for the presence of of at least 1/3 we 10 cross 2 na ugusu kan me peta cross 3 na ne ye 3 okay me do 3 cross 3 National Council nya wa National Council yes NC so ka say me nkwasha say every one say the be ya increment National Council there shall be a National Council which subject to the decisions of the National Annual Delegate Conference shall direct the affairs of the party in between meetings of the National Annual Delegate Conference, and for this purpose may give such directives to the national chairperson as may be considered necessary for the well-being of the party. Now only 2. The National Council shall consist of A. Voting members of the National Executive Committee. Voting members of the National National Executive Committee National Council. Okay. 20 members of parliament chosen by the party's parliamentary group. Enti sesi asom was 88 na ba ko afrim 87 koka 87 wo mo be nipa 20 e wo parliament ho akoka National Council ho nti eno no say mehwe mu automatically o sa hene ka ho hunnim afi 3 regional representatives no one today I say regional representatives okay tibia regional chairman regional chairman one be National Council so afi past national chairpersons Paul Afokumo Freddie Blame okay Mark Menumo aye past general secretaries John Bodumo
Kwabena je Japan mo. Okay. Oh. Past presidents. Mpeni dada Akufo. Ene mpeni Akufo. Wo mu ye no pen past president of party nim sisi. Wo mo so na wo mo national council ho. Enso no mu ni ho. Mo. Me nkan hwi o. Past vice president. Past vice president. Alhaji. Sisi ono nkwa na ho. Alhaji Ali Mahama oni ho. Aha. Enti a Alhaji Baumia yede ni poster tare ho no. Eno machiri mu ha no. Okay. Mo afei past presidential candidates. No. Enti Kennedy Japan. Oi, ono ka da be presidential candidate. Aha. For flag bearer be wa. Into one come. Into one team ko national council. Alhaji Baumia. Wono kro ye wejinem. Mampani Akufo Addo. Why past presidential candidate? That was a past president. Wejinem. Okay. Mo afei if you run for past running mates. So Engineer didn't phone in so Sana na po meba. You be do na po. Okay. So no ye past running mates. Na po no. And I still past running mates. Baumia Alhaji still. President, say one president or Teswa. Say bi ni ho. Bi ni ho. Nti ano de ya cancel. Vice president no so bi ni ho. Ya cancel. Presidential candidates. Alhaji. Say wo mu di presidential candidates. And a presidential running mates. Say wo mu ni bi nti the past for na ane ho. Enti say bi tama na Mampani Akufo ate so. Ye Mampani that time candidate Akufo Addo. Obeye presidential candidate no. Mampani Akufo or national council. Mampani candidate Akufo Addo or national council. Ali Mahama or national council. Baumia or national council. No correct. So that no running mates. Na say dey no so say. What was it? Say they know they are article 10 no. Some started from article 10 no. And only one motion 27. Was say when the national council is straight na yemu di kom science yemu no ko na see you free cross 10 no one I miss it na okay wow o de ko ni wi a edu bia na abatra tell you about we ni try na was say constitution by inserting a new provision of modify the composition of the sector committee under the National Executive Council to include both members of parliament and non-members of parliament as well as their functions. Okay. We a new one no. Ma me for we interest for hands abake. Three no ha no. Or say regional representatives shall serve for a term of 4 years, may be seek for re-election. Ayeto aso. Region for no. Yanko yenim. Adwa me say adwa. Abna yanko. O de me yanko tere no. So lenko. Why in article 10x3 no. Was say the constitution to increase the representation of the National Council of Elders. Okay. On the National Council from 1 to 5 members. National Council of Elders. Yes. From 1 to 5 members. We know no we are saying. We know you say National Council for Airco National Council of Elders are Airco National Council. Asia han wa betchemu asia ha say. See was it the National Council of Elders is the foremost advisory body of the party and therefore ought to be adequately represented at the second highest decision making body of the party. Okay. And the hand will patch say na ye nipa ba akope and I say wo mo kwa adwinkyere bi ehia pa nipa ba akope na free National Council of Elders Eko National Council yes say I have 5 you see wo mo at the 4 kan ho amana ye we really free kura we ba akope kai yes but numbers no mo increase no there hey me from no nka me hu ni senke ye enye nti we ni de mo adi no nko de aka mo ban na mom age no de age ni de sese youth de no da
me dey come fa 18 to 40 na but almost some dey do 15 to 40 na wunya 18 years kra won to aba but almost say from 15 to 40 but any who's 18 to 40 I know it remains but almost say dey omo biade ni mu we omo ya de say ya say na no Dr. Richard Amoakoba and na let waka 2017 no call you onya 3 waka 2017 so me electoral college it's omo biem wo chairman Freddie Blake tam hwe ho ema Stephen Tim Sandal to so mienu Dr. Richard Amoakoba political science yin echo nya 3 3 no kra no aso to ma no ho bi no kra nka ya asem ko nya 0 emu yedu o ma ye adwuma o me anya na ja ya mo abaso o ba no anko aju adu so ya mo abaso enti kakra ebe tu na ne ju adade adaje ni puso ni e fra wo man kasa so no mo mai yi alage bonito fa ne nko ba wo de to fa ne nko ba tene nkrata no de ma ke mfa na no nsi na fe ya ma penye ofi mompa yi muso yanda MPP impenifo nyina ase from delegates wo mo ba bie said ye wo mo ba ye ma ye fem na kakra meka ne say wo mo betina se ayesa amendment makomako aduonum and 54 amendments ewie ne se echina bi yesa so ebetin sam foforo wo yasum eno so ebe ye deja ebe ye sase masi koye ena mampini we so ena ye manka bie ena mewi ase na papa kofo akura ni ha ena ye koye gu na chie ena na papa kofo adu ni ha ena ye koye gu na chie ena ni ye in favor of obi na be sa be ye pinso pa dia ena ye kuo no wo mo enhwe ni yi na se ye ni sei ena adwiri nyina ekobankrom na wo matimi ye di so pepepe said ye nyina ye the electoral college wo ma biemu wo ma biemu akofom ti se mi dia mi hu ne say wo mo akofom pa epese obia ye involve yes entini so obia be ye involve na se ye nkodidi nja wo bibiemu a ebeboa but wo bi koye involve na se be wiase na dia obeta fre kakra ya ma no na kwabna ne ko a na de ne ajata ne ni ase no ho de sande asem fo ho na be sande asem na ba no ti ya biemu ya mie bibiem wa mo cha enko fom ho nso pate eja yese Khadija ne mamuna ne nam okay edidija ene muna ne nam ana se Khadija ni mamuna ne nam yo se Khadija ni muna ne nam anti sade wo mo sie biemu no ya bisu na ye apabeku ni bo eya na ni nyina no empanimfo eni hakora no wono mo hwe wo zoom eno mo ne ade amudo mo nche aba ai se tie bia wo mani di akire o mo reps nso wo mu na we ya wo mo ya wie no ma wo mo nwie matutu mu atu sade adepa kan no na yese ntokwaden den ahyase efiri kurotia na mpataden den so ba ohun se o mo wie akade aka o mbekwa akoyi o mo mpanimfo no nti saa map ya o mo akodra ato hoyi ene mi hu se na chine ye na bie na ehwe okay ndi no kure nti nyese o mo wie keke nti nyama won se o mo tintin ya na se mienu miensa bi wo no mo de ate hwe asena anu bi no omo mfani nyina ma meto wansa hwe o ka se ubon dog nti ebema yese anoma no pebo ato abon na ope baabi obetu afa nti afoforo nso no ebehwe o mama pa o madroi na o madro o nso dia ma na siwiti nti yabebo o maba so o maba so sa pepepe na mom ne o mabeye no wo hai no e was a reflect e wo polling station ni constituency ene region ho na ama sade wo mo hwehwe no wo mo timi ehunu mi hunu say wo mo atro victory 2028 e won krofo ntade achi na no wo mo tro bi o wo mo tro breaking the 8 break the 8
na bi nso tro end the 8 ebi end the 8 no end na ko end amo said do ko end nche du ba bi nso a ya ho mu nsusu nche sa ntoma no bi wo ho untimi mfira na sa academy na wo mo logo ne wo mo we say no eno so mo yes en ko mo be ye ho yes eno so me say afi no mo kwaji mpanimfo adwen ye na wo mo na reporters e call ye na se papa enya duru se ya say ye bu faso yi friends of the media na mu eduru na didie mu no a mo nkai friends na no na akoye te se kwaye mu nua bia wo biesi hona ehunu se wo akira wo se bomu yu hona abehunu se kresin nya ne yonko ene nsuo ende no kre nya kresin na danfo ne nsuo se de ya wo de fra kra bo se me so pa fa man efafra bako no bia gina ne ogina no kre omo a etu kwan akọ akirichiri so ya mo kwan so kusa na mo mutie so mpa nyamemfo mu nkodru se na yanto am antem ne ma wo mu ne yanhwale nkọ emu de wo we are the new petrote no me nim to wo mo ana ye o ma de o mo to ma na se ya wie wo mo ho adwuma ne ya to de abake nti eno esu ana esu eno no esu se ezu ebi yo mo di omo de tiyafo de ezu wa mo de ni esi rado esi yen yesu so ni aye ba ni eni me esi rado no ani enim no ani beto ka wulado ni fancy I really say no de omo ko party headquarters no ma ko to ma de na mo ye de no ye sompa ba ebe som ne mai no abusia ene ya de wo esie me di obrempon na kwaku ampoma ote ejapia apam dada alaji abubare se ateka alaji abubare se ateka abubare de na abubare o sa de na wo so abubare o abubare ode agogo mate alaji abubare se ateka aka haji adamfo mo enafi ABENA ADEPA KWOFIE abake for short ote enim ho so ote obapa nana ya ka ekire nso nka wono nso wata ya chifiti anopa e de aba besi sabre systematic press enso eka ho denden ena safo kantanka enso boy chidom ena Augustine 1 wono nso kan ye ho ma bibia ye fine ni nyina mu no Denise enso kan ho boa yembi ena ye maame enapa ya odidi ma ebidie enapa ya okai se wo ma ono ni yese nanum kura na wo yidi amayen anti akosu agwaboaje maami akosu agwaboaje eno nufutebre ba amansan no ma no yedase pi akosu enhira unhira no ebi akan ni nyina nso samufo pani Yera Prince Ataboaten wono so babi wo bia otie yen wono so etenetene yen fa ba bia ena ne adwumade nyina sinesile so Dr. Blessed Foster Doc we bia obia no Nyankopon wono mo na wonhira na wonto nkwanam na wo ma anyi kyere ene enkwatenten a apomdin ewo mu bi di abempona na kwakwampoma yeda mo nyina ase